Ngibingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenzeka nje mntana sekhaya awulike ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel. Ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer rumors akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphana-ke kwezimnyama i-Orlando Pirates-ke udaba oluvelayo laphana-ke kwezimnyama. I-Orlando Pirates-ke siyibonile-ke isayinise-ke abadlali engabala-ke abadlali-ke basesiswini laphana-ke oSihle Ntuli kanjalo-ke nama-defender sibonile-ke laphana-ke uNkosikhona Ndaba from laphana-ke i-Richards Bay FC. Njengamanje-ke kuthiwa-ke i-Orlando Pirates ifuna-ke i-striker uku-eda laphana-ke kuyona-ke i-forward position. Njengamanje kuthiwa i-Orlando Pirates ibhizi-ke ikhulumisana-ke nomgadli wasezweni laseGhana. Njengamanje-ke ugijima kulona-ke iqembu kuyona-ke i-league yakhona-ke laphana-ke eGhana, i-Ghana Premier League, iqembu ekuthiwa-ke i-Bergamo Chelsea. Ekuthiwa-ke i-Orlando Pirates-ke ifuna-ke laphana-ke uStephan Amakona. Stephen Amakona-ke oneminyaka ewu-25 wazile ukuthi-ke ashaya amagoli awu-13 kuwona-ke imidlalo ewu-31. I-Orlando Pirates-ke impela iyalwa iyaphusha ifuna-ke yena-ke elomgadli-ke. Yona update engiphethe-ke njengamanje sifisela inhlanhla i-Orlando Pirates ukuthi-ke imthole lomgadli-ke. Like ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Isale kahle.